Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra ke-5 halaman terakhir harusnya dari 31-nya, tapi ini maunya 32. Iya, Bu Yuni. Silakan Bu Yuni dibaca. A'udzu A, billah a'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bagus, tapi di sini masih terlalu cepat nih. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba lagi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna Wa wa tar tarham. Jangan buru-buru. Dinikmati. Wa tarhamna. Nggak ditahan, tapi jangan. Kalau Bu Yuni kesannya watarhamna gitu. Watarhamna. Jadi sempurnakan kata-katanya. Watarhamna. Coba lagi. wa illam Wa taghfir ilam. Wa ilam. Wa ilam. Wa wa ilam. illam Idgham bila guna. ya Pak Ustadz. Wa illam taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunanna Yes, min nyamber. ya Watarhamna lanakunanna minal khasirin. wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Gitu. Jadi baca Quran itu harus tenang. Semakin tenang, semakin bagus. Semakin buru-buru, nggak karuan bunyinya. Ayo, yang bawahnya. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wahum naimun. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Kemudian Wa idza ra'awhum qalu inna kok ina sih? Qalu innaha gitu. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ilad-dallun. Kurang nyamber. Wa idza ra'awhum qalu inna haula. Kalau emang nggak kuat ya, ulang lagi. Inna haula iladallun. Gitu dinikmati. Ayo coba. Wa idza ra'awhum qalu inna haula. Kok innaha bukan innaha ula. Bukan innaha ula. Ayo lagi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula inna inna haula ilad-dallun.
Inna haula'i ladha. Inna haula'i ladallun. Inna haula'i ladzallun. Gitu ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kalau napasnya kuat, kalau nggak kuat tinggal bagi dua. Nih, wala nukadzibu. Wala nukadzibu bi ayati rabbina bi ayatina rabbik Hehehe. Di ayati gitu dong. bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wala nukadzibu bi ayati rabbina bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Coba ulang lagi yang enakan biar bikin enak. Wala nukadzibu bi ayati rabbina Mm-mm. bi ayati Bi a bi bi ya ayati rabbina. Jangan bi buru-buru. ayati rabbina wa nak Bi ayati rabbina. astagfirullahaladzim Panjang. Baru wanakuna. Jangan buru-buru. Ojo ke susu. bi ayati rabbina wa nakuna minal Nanak mu'minin. pendek. Wanakuna minal. Nanya pendek. Ayo. Ulang. Bi ayati rabbina. Bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Yang bawah falama. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون yadhakun. Nanti lagi ya lagunya ya. Iya. Terus masa mantunya kiai nggak bisa ngaji, suaminya pintar ngaji, anaknya malah batuk, istrinya nggak bisa ngaji. Masa mertuanya masuk surga, anaknya masuk surga, mantunya masuk kemana? Ya, ngaji yang benar. Waraita. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Pak Ustadz, suaranya krepek-krepek, maaf ya. Nah, dulu. Biham Fasabbih. Yuk. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu
wastaghfirhu innahu Wastaghfirhu innahu kana tawwaba.